Makolane bana ba ntate Hoti mona ke bana le wena ba bona ba bate ba hlomphile bana ke Town mona ke bana ba ntate Hoti ngaka ya gone hlomphileng entle e ithathang ane bana gona ga tshwere dipanga la bona le ntho tsa gona dintle ke ntho tse ntle fela ga go tshwere dipanga ga tshwere diphafa re etsa molao ga re etse mkgatlo mona re etsa mkgatlo ga re etse mkgatlo re etsa molao ntho tsa mannete re phethisa Sesotho khutsetsa Sesotho sa bo rona sa gale bo ntate ke a le kopa le lona le nkatisa bana ba lona le lona la iponela ke ntho tse ntle le bo mme ba nkatisa bana ba bona ho rona ka mona ka Town ba tlo iponela ntho tse ntle e se ntho tse tsa mathisana dipanga eng a re phethisa molao wa Sesotho khutsetsa se ha bo rona re ska phethisa ntho tsa bo dipanga re etse mekgatlo mona re bolotsa bana ntate Hoti ke ona o bolotsa bana ka hlompho ne le bana ba teng le bona re ba jwetsitse ga re etse mekgatlo mona ga bolotsa le itshwareng hantle e jwang Betana sangkono seoti ono yemsala pe emsalali Dade mambe sekala Dabana pele boso sekala Dade mambe sekala Dabana pele boso sekala Thokozani sanibonani dumelang absheni and lo bulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti bakwethu namhlanje sise Town mhlamba abantu abaningi bayazi le ndawo ukuthi ngike ngasebenzela kuyona before ila kwena mhlawumbe ngafika ngaphathwa kahle ngensiza amethonga ngasebenzela khona so kuyimanje bengifaka abafana esuthwini entabeni kuyukuthi uma uyinyanga kufanele ukuthi preserve iculture nokuthi abantu bazazi ukuthi bangobani so uma umuntu engazi ukuthi esuthwini kubuphi la suke sikhuluma ngomuntu mhlawumbe osuke hambiswe to an initiation process ukuthi umuntu uyahamba yosecircumciswa anikeza umthetho ukuthi umuntu esifazana uphathwa njani
emhlabeni kumele usiphathe njani, uthinte abantu kanjani, uhlonipha abantu. Yonke leyo nto leyo of which is something of which iyenzakala mhlawumbe usentabeni okanye usehlane la ufike khona unikeza umthetho nokuthi uzazi ukuthi uma uyindoda okwakho ukusebenza. Ngoba uma usentabeni uyazi ukuthi awuphekelwa umuntu wesifazane, awuphekelwa ubani, uyaziphekela wena, uyaziklinela wena, wenza lo msebenzi loyo. So sifundisa abantu ukuthi noma ubuye emakhaya awugcinazi umfazi wakho, you know ukuthi umele ucater for umndeni wakho, uphathe kahle umndeni wakho. So iyona nto kade yenzakala mhlawumbe la kule ndawo la sifike khona sisebenzela abantu, abantwana babuyile kahle njengoba nibabona becula bekhuma benza into enhle. Sihloniphisa iculture yethu, sihlonipha ubuntu bethu, sihlonipha ukuthina njengabantu abamnyama, ngoba uma lama cultures efa azabe bulawa yithina sabantu abamnyama. So nawe ngiyagqugquzela ukuthi kulonyaka lozayo fonela inyanga YoMpedi Mkhulu. Mohlomong ngwana hao batla lebollo, ngwana hao batla ubollotswa, ngwana hao batla rakeng lebollo nga Entabeni, fonela inyanga YoMpedi Mkhulu. So kwazi ukuthi umntwana wakho ayesuthwini mebuya abuye right. Abanye abantwana bayagula, bayafela esikolweni, akazazi ukuthi ubani, akazazi ukuthi wenza ini. Kudingakala ukuthi lento le iyenzakale kuye. So lento le it's something of which inkolo futhi nayo it's more like ingulu, ngoba uma umuntu kubo bethu bayenze lento le, uma ngayenzelwa lento uthola ukuthi uyahlanya, omunye umntwana akabi right, omunye umntwana oba nengxaki. That's why you see mostly in Eastern Cape uthola ukuthi kuye esuthwini every December. Umthetho lento le isiko eyimele ukuthi lenziwe, nanoma umuntu esifazana umkhulu uyakufaka esuthwini konke ukwazi ukuthi ukhanye. Na umuphuma uphume ungumama noma ungumfazi uqinileyo uyazi amasiko neintethi zakokwenu. So senzela bonke abantu asikhethi, wena woza nje ufoni sikwenzela umsebenzi wakho. Siyabonga.